Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Che araba auto depressivo. Burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, 'cause you're there for me too. Ne! What up, it's your boy Filip. Danas smo sa škvadrom u botaničkom vrtu u Padovi. Reci im što ima, Kej. Ima puno biljaka. Znači, količina biljaka ovdje je nevjerojatna. Ako sa 100 lajkova, ovaj momak će pojesti kaktus. Da. Dobar dan, gledalci. Danas obilježavamo važni meksički te latinsko-američki praznik Cuatro del Cinco, kao što možete vidjeti ovdje. To je daleki rođak Cinco de Mayo, ali je također vrlo važan za sve latinoamerikance. Na današnji dan ove tu biljke koje možete vidjeti u bliskom okrugu stavljaju se u sve takose, burritose, chimichange i nacho sosove. Chimichange. Te se moli meksičkim poganskim bogovima. Pridružite nam se u molitvenim ritualima. Vaffanculo piccolo cazzo da Beroni. Authentic, ladies and gentlemen. Ovo bukake, mene. Ovo je trebao biti sasvim drugačiji segment, but no, morao sam dobiti fucking facial. La bella Italia. Samo pogledajte učinke ove opasne halucinogene droge na ovog mladog red entuzijasta koji navija za Kevce koji nemaju šanse ovu sezonu. Ne, ja nemam gega reflex. Liži taj kreker Perković. Liži taj kreker Perković. Liži taj kreker Kej. Popitu vodu Luka Armašić. Popitu vodu Luka Armašić. Popitu vodu Luka Armašić. Popitu vodu Luka Armašić. Popitu vodu. Da, primi to u grude. Oh da, dobro je primi. Dobrodošli u segment krađa satova. Nič krađa satova. Kaj si ti rekao? Dostavi tog malo Medo! Što je sad? Zašto? Dobrodošli u segment mauljanje oko hotela i upadanje ljudima u sobe koji su ostavili vrata balkona otvorena. Pogledajmo što ćemo naći. Vidjeli smo. To je isto rekao.
Eto ekipa. Ajde, pozdravi kamera. O kamera, ja sam To je Mari. Ja sam kamera. Ovdje je dosadno, idemo bauljati oko hotela. Možda me nešto sefu. Molim, sasvim nova telefon iz mojeg prijašnjeg unbox. Ogromna stjena kurac. Divlji med u noći. Bok Robert. Ne. A dobro, možemo to. Drži se plan. Ne vraćaj se. Bježe, ne projedi, bježe. Pronalazak divlje životinje u divljini oko, ne Splita nego Italije, live. Kao u svakom znanstvenom eksperimentu, sad ćemo ubosti velikim štapom. Štap by Lukano Bašić. Ne proizvodi barem zvukove. Koje? Ime Jeff. Uđite drugari. Danas smo posjetili Jakša. Njemački su... Ali odličan je. Ja sam baš zadovoljan na visijom. Jakša ti samo hejtiš. Izlazim iz orba. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Blue Tornado je mamut je, iako je manje jako od Blue Tornada, jedna veoma zanimljiva i ugodna vožnja. Sada Raptor, ubice. Molim recenziju. Iznimno literalna vožnja, ovaj prvi pad koji ste upravo vidjeli je jedan iznimno dobar, kao što je i ovaj dobar prijelaz. Oblivion je jedna iznimno adrenalinski napeta vožnja koja mislite da ćete pasti u crnu rubu. Gledajte sada kada priđu točku bez povratka. I sad... Su neko svi otišli na slobodan pad, ja ne mogu zašto je granica s tom. Da, da barem pođu sat vremena isto. Jesmo li u Jesmo, idemo u epska vožnja. Ti mi se. I pismo. Velimir, you want to hear a joke? Your wife. Zašto sam ja opet napred?
Da. Istegnuo si prst, jel da? Da. Beda, istegni prst isto. Please. Je. Ne moraš isto onak najadrenalinski, a možda da bi. Magic House je najbolji. Dr. House je najbolji. Kiša. Da. Hvala na gledanju. Kuća je tamo gdje se Wi-Fi automatski povezuje. Dobrodošli u review najnebroidnijeg, najbootleg, naj-off-brand chipsa na svijetu. Hrusti Original Super Crunchy rebrasti Classic Chips. Chips. Uistinu rebrasto. Smijem probat. Rebrasto u 3. Solano, to nisu napisali. U usta molim. Bone apple tea. Koliko zlatnika? Sve. U 10 zlatnika toliko nije dobio niti jedan čips. Wow. 5 zlatnika. Jer je od krumpira. Dok su sam ga burazio. Upravo hardwiream njegov mainframe. Ček, samo. Koliko zlatnika? Flex. Ajde. Uglavnom, htio naučiti, pošto sam ja genij, naravno, jest da kola se ne jede sa čips, ne pije sa čipsom, iz razloga što je to kancerogenan spoj. Whoa, that's a genuinely shocking fact. Buraz piva. Buraz piva. Buraz piva. Ne!
Jakša ti samo hejtaš.